ati u Rwanda ntabwo rwagukundira kuruzanira ibibazo kuko FPR inkotanyi izi uburyo yageze ku gihugu kandi izi uko igihugu nyine cyari kimeze, ntabwo bakwemera rwose uzana akaduruvayo kandi kariho icyo gihe amakimbirane yari ariho muri icyo gihe yakongera rwose akagaruka uko yakabaye. Ayo ni amagambo yatangajwe na Musoni Straton, akaba kandi hari umwe mu bashinze umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasirikare bakoze jenoside yakorewe abatutsi, akanawubera visi perezida. Yagaragaje ko u Rwanda rudashobora kwemera na rimwe ko hari ikibi nka jenoside yakorewe abatutsi cyakongera kurubamo ukundi. Anakurira inzira ku murima kandi abibwira ko bazarwinjiramo bakoresheje imbaraga za gisirikare. Musoni Straton ni umwe mu bayoboye umutwe wa FDLR ugizwe n'abanyarwanda bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho benshi mu bawugize ari abajenosideri. Uyu mugabo kandi yabaye visi perezida ushinzwe ibikorwa bya politike muri FDLR guhera mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2012 ubwo yiyamburaga izi nshingano yari afite. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda nyuma y'imyaka igera kuri 3 asubijwe ku buzima busanzwe, Musoni yashimangiye ko u Rwanda rudashobora kwemera ko ibyabaye mu 94 cyangwa mu 1994 byongera kubaho ukundi. Yashimangiye ko bakoze jenoside yakorewe abatutsi bagomba kugezwa imbere y'ubutabera, ko ari icyaha nyine kidasaza. Mu magambo ye yagize ati ntabwo waza warishe abantu ngo widegembye kandi warakoze jenoside, ibyo ni ikosa rwose, niko kandi biba bimeze. Naho abandi bavukiyeyo ubundi bafite imyaka 30 cyangwa se bafite imyaka 40, uwagiye afite imyaka 5 n'uwagiye cyangwa afite imyaka 10, uwo rwose ntiyakoze jenoside akwiye gutaha. Ubwo se mu ishyamba harakora y'iki ko amaherezo yaryo atari ukugaragara? Azakurira mu ishyamba asaziriyo n'abana be bapfireyo. Ntabwo ari cyo gihugu cyabo, igihugu cyabo ni u Rwanda. Yemeje ariko ko nubwo hari abavuga ko uwo mutwe ugizwe n'abasaza ndetse kudashobora guteza ikibazo ku mutekano, bihabanye rwose n'ukuri, kuko inyeshyamba uko zaba zingana zose cyangwa se kose zateza umutekano muke mu gihugu. Mu magambo ye yagize ati ni inyeshyamba kandi inyeshyamba zose zishobora guteza impagarara ndetse n'umutekano muke ku gihugu. Urebye ibindi bihugu bijya bigira inyeshyamba, u Rwanda ruhora rujya gutabara, haba muri Centrafrica, Mozambique n'ahandi mwumva ibihugu nka Mali, Niger, Burkina Faso bikunze kugira inyeshyamba zigateza umutekano muke. Mbere wakibaza uti ni iki ibihugu bya Afurika byungukira mu kwigomeka ku butegetsi, aho usanga benshi barwanya leta ibiriho kandi ugasanga ntibava ku izima, imyaka igashira indi igataha. Mu gihe leta iriho ikorera abaturage ibikwiriye ibikorwa kandi bifitiye umumaro abaturage, ntabwo rwose ari ngombwa ngo habeho izindi mbaraga zaremwe n'abaturage nyine muri rusange hagamijwe gusubiza inyuma ibyo leta yubatse ngo babisenye. Reka nkubwire ko atari u Rwanda gusa rwugarijwe n'imitwe y'iterabwoba cyangwa se imitwe y'inyeshyamba, kuko nyine Mozambique kuva mu mwaka w'1970 naho ibyo bibazo biriyo. Ihuriro ryitwa RENAM ryarwanyaga ibikorwa bya FRELIMO, Mozambique Revolutionary Front, ishyaka ryaharaniye ubwigenge bwa Mozambique kugeza ribugezeho tariki ya 25 Kamena 1975. Ni intambara barwanye guhera mu mwaka w'1964, ikaba yari igamije kwibohora ingoyi y'ubukoloni bw'abanyeportugal bari barakolonije iki gihugu. Iri huriro rya RENAM ryangaga urunuka iby'aba FRELIMO bashakaga ko bashinga nyine leta ishingiye ku ishyaka rimwe rya gisosiyaliste, kandi ryarishyigikiwe cyane n'ibihugu byarwanyaga abahezanguni b'abakomuniste nka Rhodesia ndetse na Afurika y'Epfo. Aba kandi nibo bafashaga kugira ngo bace intege FRELIMO, kubera ko ubufasha nayo yagiraga bwabaga nyine bwaturutse mu barwanashyaka batandukanye babaga bose bahurije ku kuba barimo barwanira ubwigenge mu bihugu byabo, kandi nabo nyine bari benshi cyane. Mozambique barenga miliyoni bapfuye bazize iyo ntambara, kandi bamwe muri bo bazize inzara yewe n'ibura ry'ibiribwa. Nabwo kandi abandi bagera kuri miliyoni 5 bahungiye mu bindi bihugu byo mu karere Mozambique iherereyemo, ni ukuvuga ibihugu nka Zimbabwe, Malawi ndetse na Tanzania. Intambara yo muri Mozambique yangije bikomeye ibikorwa remezo by'icyaro bitari bike, ndetse yewe n'inzira za gari ya moshi, imihanda, amashuri ndetse n'ibindi.
Ingabo za Frelimo hamwe n'inyeshyamba za Renamo bashinjwe guhonyora uburenganzira bwa muntu, harimo yewe no gukoresha abana mu ntambara no gutera ibisasu mu bice binini by'igihugu kandi batitaye ku ngaruka bikangiza ibikorwa remezo. Ibihugu bitatu bihana imbibi na Mozambique aribyo nyine Zimbabwe, Tanzania ndetse na Malawi byohereje ingabo muri Mozambique kugira ngo ibyo bihugu birinde inyungu zabyo z'ubukungu zari zugarijwe rwose n'ibitero iyi Renamo yagabaga kuri Mozambique. Intambara yo muri Mozambique yarangiye mu 1992 nyuma y'uko ubumwe bw'Abasoviyete bwabafashaga Frelimo ndetse na Afurika y'Epfo yafashaga Renamo, byose byahagaritse kubafasha. Yaba Frelimo cyangwa se Renamo byose byatangiye kubura ubufasha, dore ko iby'Abasoviyete byo byari bimaze kugera ku iherezo ryabyo, kuko nyine ibihugu byitandukanyije tariki ya 26 Ukuboza 1991. Inama z'amahoro zatangiye hafi mu 1990 muri Mozambique zihuza n'inama y'amadini ndetse muri Mozambique hamwe na guverinoma y'Ubutaliyani. N'ibiganiro byarangiye hashyizweho amasezerano rusange y'amahoro yashyiriweho i Roma ashyira iherezo ku mirwano muri Mozambique, kandi nyine bitewe n'aya masezerano abari bagize ingabo za Renamo bamwe muri bo barirukanywe, abandi muri bo binjizwa mu gisirikare cya leta muri Mozambique, ndetse yewe hashyizweho ibikorwa bya Loni byo gufasha nyine mu kubaka igihugu nyuma y'intambara, igikorwa cyiswe UNMOS cyangwa se United Operations in Mozambique. Amakimbirane hagati ya Renamo na Frelimo yongeye kuvuka cyangwa se yongeye kuzuka hagati ya 2013 ndetse n'umwaka wa 2018. Ibi byatumye Renamo isubukura intambara. Iyi ntambara isa nkaho ari ntoya cyangwa se idakabije cyane nk'iyabaye mbere, yarangiye hasinywe andi masezerano y'amahoro yabaye mu mwaka wa 2019. Reka nkwibutse ko tariki ya 9 Nyakanga 2021 aribwo ku busabe bwa leta ya Mozambique u Rwanda rwohereje ingabo muri icyo gihugu mu ntara ya Cabo Delgado. Ni ingabo ndetse n'abapolisi bagera ku 1000 hagamijwe kurinda umutekano wakomejwe guhungabanywa na Renamo irwanya leta ya Mozambique. Mwibutse ko kandi muri Nyakanga 2023 n'ubundi u Rwanda rwohereje ingabo n'abapolisi bagera ku 2000 nanone bagiye gukaza umutekano muri Mozambique, by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado. Si Mozambique gusa kuko hari n'ibindi bihugu byinshi nawe ubwawe uzi wumvamo intambara muri Afurika za hato na hato, cyane cyane ku dutsiko tuba twigometse cyangwa se imitwe yitwaje intwaro z'inyeshyamba yigomeka ku mareta atandukanye. Bimwe muri ibi bihugu ndetse n'iyo mitwe yitwaje intwaro ibirwanya leta zabyo tuzabiva umuzi mu kiganiro cyacu gitaha. Tugarutse ku nkuru yacu, uyu mugabo rwose nakubwiye witwa Musoni Straton wayoboye kuri FDLR wagira ati inyeshyamba rero uko zaba zingana kose, imbaraga zaba zifite zose, umutekano wo zishobora rwose kuwuhungabanya, kandi ibyo nyine FDLR yabikora, kuko guhungabanya umutekano ni uguhora ureba nyine aho icyanzu cyaba kiri ukinjira mu gihugu ugakora ibyo ushaka gukora, warangiza ukataha cyangwa se ukagenda. Yagaragaje ko amacakubiri no kutumvikana byaranze abasirikare b'umutwe wa FDLR mu bihe binyuranye, nyine ko kuba bamwe muri bo barahitagamo gutaha byagiye bikoma mu nkokora uwo mutwe. Nubwo hari abasirikare cyangwa se abandi bagitsimbaraye ku ntego yabo yo guhungabanya umutekano nyine w'u Rwanda, yasabye abasirikare ba FDLR ahanini bashukwa no gukorana n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa FARDC ko batari bakwiye kuyizera, kuko nyine hari ubwo ishobora kubahinduka. Abasaba gutaha bagafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Nubwo iyi FDLR inangira igakomeza kwica amatwi kubera ibyaha abayigize benshi basize bakoze, birimo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ntabwo rwose byayibujije bamwe kugenda bafatwa, abandi bakegezwayo bitewe n'ubuhezanguni yewe n'imyemerere yabo igamije gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda. Muri aba nakubwira nka Sylvestre Mudacumura, uyu wari umuyobozi ukomeye, hakaba kandi umugaba mukuru w'ikirenga w'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR. Uyu nguyu yishwe harashwe mu Ukuboza mu mwaka wa 2019, yarashwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba yaranashakishwa kandi n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi ku byaha yarakurikiranyweho birimo ibyaha byibasiye inyoko muntu. Akaba kandi yarabikoreye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2009 ndetse no mu mwaka wa 2010. Yarasiwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru. Uwa kabiri nakubwira ni Ignace Murwanashyaka. Uyu yarashinzwe ibijyanye na politike,
yitabye Imana muri Mata 2019 aguye mu Budage, aho yari afungiye nyuma yo gukatirwa igifungo n'urukiko rw'Ubudage nyuma yo guhamywa n'ibyaha birimo kuyobora umutwe w'iterabwoba no gutera inkunga ibyaha by'intambara. Uri twavuga ni Victor Byiringiro wari uzwi ku izina rya Alias Gaston Iyamuremye. Uyu wari umwe mu bayobozi b'imbere b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, yarasuwe muri Kivu y'Amajyaruguru n'abasirikare ba M23 muri Werurwe 2024 maze arapfa. Uwa kane kandi nakubwira nivuga y'Imikore Protogene wari ushinzwe abasirikare b'umutwe udasanzwe cyangwa se Special Force mu nyeshyamba za FDLR. Uyu nawe yaguye mu bitaro bya Goma mu Kuboza 2023 nyuma yo kuraswa n'abasirikare b'umutwe witwaje intwaro wa M23 imirwano yabaye hagati ya FDLR na M23. Uwa gatanu ni Majoro Nsanzimana Innocent wari uzwi ku izina rya Elias Yefta. Uyu wari umwe mu bayobozi bakuru ba FDLR, yapfuye muri Kamena 2022. Yarashwe n'abasirikare b'umutwe wa M23 ubwo bari bahanganye n'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ifatanyije nyine na FDLR. Nyamara nubwo bigaragara ko umutwe w'inyashyamba wa FDLR utakibarizwamo abatuvuze haruguru, n'ubu rwose wanze kuva ku izima, ahubwo nyine urinangira ugakomeza guhiga guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu magambo ye, Straton Musoni wabaye uwungirije muri FDLR ushinzwe ibikorwa, akaza nyine kwiyamburiza inshingano nk'uko nabikubwiye 2012 ku bushake bwe, akaza no gutaha mu Rwanda. Akomeza avuga ko leta ya Kongo ikwiye kugira uruhare rukomeye cyane mu isenywa rya FDLR binyuze mu guhagarika gukorana nayo n'ubufasha yewe ibiha bw'intwaro. Musoni Straton yavuze ko hari benshi mu bari hanze y'u Rwanda baga gutaha biturutse ku makuru y'ibinyoma bumva, cyane cyane havuga ku mutekano wabo ko waba ari muke kuri bo. Yavuze ati yaba kuri televiziyo ntabwo rwose twabibonaga tukavuga tuti nuriya baba batweretse agace kamwe cyangwa se agace gato, ntabwo umujyi waba umeze kuriya. Yagaragaje ko kandi yaje gutungurwa n'uburyo yaje kugera mu Rwanda, agasanga nyine atari Kigali gusa, ahubwo iterambere ryarageze no mu tundi turere tw'igihugu. Avuga ko nubwo yerekezaga mu karere ka Gicumbi yumvaga ko azahita hava agasubira i Kigali, ariko yaje gusanga naho harahindutse, bituma nyine yumva ko agomba kuhaguma. Musoni yasabye rwose abakiri hanze y'u Rwanda, barimo bari mu mashyamba n'abandi barurwanya, ko bakwiye gutaha bagafatanya n'abandi kubaka igihugu cy'u Rwanda kuko nyine ruri kugana heza. Yagaragaje ko ibyo bashinje umutwe wa FDLR bagamije bitagezweho, bityo ko abagize uwo mutwe n'abandi bakwiye gutaha mu rwababyaye bagafatanya n'abandi kurwubaka, kuko nyine inzira z'igisirikare batekereza gukoresha bidashoboka rwose, ko inzira z'igisirikare batekereza gukoresha zidashobora gutanga igisubizo. Nk'umwe mu bashinze umutwe wa FDLR, nubwo yaje kuva mu buyobozi bwawo nyine muri 2012, yagaragaje ko kuba yarageze mu Rwanda akakirwa neza, kandi n'abandi bari bakwiye kubona ko ari ingenzi gutaha aho kuzagwa nyine mu mashyamba yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'imyaka 3 ari mu Rwanda, Musoni Straton kuri ubu ari gukora rwose ubuhinzi bw'urutoki ndetse n'ishyamba, kandi agaragaza ko rwose abayeho mu buzima bwiza aho kuba nyine mu ishyamba, kandi nyine akaba ari mu gihugu, ari no mu gihugu nyine cyamubyaye. Ibyo nabyo akaba ari ishema kuri we. Njye nitwa Tiyusanze, warakoze gukanda subscribe, naho ubutaha mu kiganiro cyacu The Fact. Ndagushimiye cyane. Ciao ciao. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, njye nitwa Tiyusanze. Ciao ciao, nakagaruka.